እግዚኦ 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 አቤት ጨካነ አቤት ጨካነ አቤት ጨካነ አታሎምስ ትዝዕወዮም ጡ ክቆርጹ አታሎምስ ሰብ ከም በጊዕ ቆሮት ክልሕጹ አታ ከመይ ዝበሉ ጨካነስ አረሜናት እዮም እዚኦም እረ እዚኣቶም ሰባት ይኾኑ በፍጽም ተኣምር አታ ካብቶም ዝኹምዚ ገይሮም ዝብሉሲ ወይኔ 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 ሓደራኹም ኣብ ቴሌግራም ንእዚ ቪዲዮታት ከይትርእይዎ ብጣዕሚ እዩ ክፉ ዓይኒ ርኤ ተመሊሰ ንሳኻው ዝርኢ ብጣዕሚ እዩ ገለ ዓይነት ስምዒት ዝፈጥረለይ ዘሎ ምንም ህራስ ክርሳ ይኽኣልኩይ ምንም ከም ሰብ ጠጠው ኢለ ክሓስበ ይኽኣልኩይ እግዚኣብሔርኒ ብጣዕሚ ዘግናኝ ዝኾነ ቪድዮ እዮም ሰቂሎም ወኒኦ ቴሌግራም ሓደራ ብሰማይ ሓደራ ብምድሪ ብፍላይ ኣደታት ልኾንክን እዚ ቪድዮ ከይትርእዩ በፍጽም ተኣምር سلام سلام كبرات تختاتلتي كمين يخوم دحنا ديخوم أنا دحنا እግዚአብሔር استمسكنا يخون نسخاتكم ونبذل لكم وسلامكم بزحترفي ولا لا إنه هنا لما عند فيديو قمت بقدمي تتريقوا زلهم بتعمي زحزن بتعمي لبس زبر بتعمي تبقى بمخان كاز حفرنا نግዚአብሔር زقطع سرحي تسريحو እንግዲህ كبرات حواتي I don't know እንደይ بتعمي غريب من باي زوي انا اب نبساسي امارا زل نقሳስ ስለዘለዋስ ጥዋ ቆሪጾም ቆርወታ ለሒጾም ባሰቃቂ ኩነታት ቀቲሎም ዋዝል ዜና እንዲተመሐላልፍ ዘሎ anyway I don't know እንደይ እግዚአብሔርን ከምሎም ኢሉ አደንጊጽንና ከምሎም ኢሉ ሰውነቴ ቅፍፍ ቢልኒ ፈልጥዋይ بتعمي ايش الى قراءتين ማለት anyway سكتو زينا نسمع يومو بحريه حساب نهبينا كرات حواتي የብልጽግናው አገዛዝ ባሰማራቸው ወታደሮች በኩል ያዛተን የሴት ፋኖ አባል ጦት በመቁረጥና ቆዳ በመግፈፍ የጭቃኔውን የመጨረሻ ጥግ አሳየ። አፋብሃ ምዕራብ አማራ ቀጠና ቴዎድሮስ እዝ የሴቶች ክፍል ባወጣው ወቅታዊ መግለጫ ገና ከጅምሩ አማራን ከምድረገጽ ለማጥፋት አስቦና አልሞ በተግባር የሚንቀሳቀሰው አረመኔያዊው የብልጽግና አገዛዝ የተለመደውን ከሰውነት የወጣ ዘግናኝ ድርጊት ፈጽሟል ብሏል። የአፋብሃ ምዕራብ አማራ ቀጠና ቴዎድሮስ እዝ ራስ ቢትወደድ መንገሻ አቲከም አምስተኛ ክፍለ ጦር አረንዛው ዳሞት ብርጌድ አባልና የኮማንዶ ተመራቂ የሆነችው ፋኖ በአለም በዕለተ እሁድ ጥቅምት 2 2018 ዓ.ም ከጓዶቿ ጋር ሆና ያገዛዙን እንቅስቃሴ በመከታተል ላይ ያሉ በድንገት ካገዛዙ ጦር አባላት ጋር ፊት ለፊት ተገናኝታ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ተመታ እንደቆሰለች ጠላት ዲሽቃ እየተኮሰ ይደርስባታል ይላል መግለጫው ሁኔታውን ሲያስረዳ። የብልጽግና ወታደሮች ከሰባዊነት ከህሊና ከዓለም አቀፍ ህግ በወጣ መልኩ እንኳን ለጩቤ ለጥፊ በሚያሳሳ ገለዋ ላይ ጩቤ አሳረፉባት። ይህ ሆነው ወለጋ አይደለም ጎጃም ማንኩሳ እንጂ ሲልም ያብራራል። በመጀመሪያ እንደቆሰለች ከደረሱባት በኋላ የለበሰችውን ልብስ ቀዳደው ራቆቷን ገና እንቡጥ በሆኑ ገላዎቿ ላይም ካራቸውን መዘው እንደ ፋሲካ በግ መሸለት ጀመሩ። ከቀጠለው የጥላቻቸው አይን የሚከፈተው አማራ ከሚለው ስማችን ነውና አማራ ብላ በክንዶቿ ላይ የተነቀሰችውን ንቅሳት በያዙት ጩቤ ከቆዳዋ ገፈፉት። ይህም ሳያንስ የእናትነት ምልክት የሆነውን ሁለቱንም ጡቷን ቆርጠው ጥለው ከገደሏት በኋላ ማንኩሳ ከተማ መሃል አስፋልት ላይ ጣሏት ሲል መግለጫው አሳዛኙ መረጃ አጋርቷል። አቤት 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 ጭካኔ አቤት 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 በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ክቡራት ሕዋተይ አቱም አምሓርኛ ሰምዑስ እንኳን የሰሚዕኹም ነይኹም አቱም ዘይትሰምዑ ደሞኒ ዘቆልዓ እዚኣ እንግዲህ አማራ ዝብል ኣብ ነብሳ ንቅሳት ስለ ዝረአይላ ካብ አባላት ብልጽግና እዮም ከምዚ ክገብሩዋ ክኢሎም ዘለዉ እቱ አማራ ኢላ ዝተነቀሰቶ ንቅሳት ከም እንደይ ከም ናይ በጊዕ ቆርወት ሓሪዶም እዮም ልሒጾምዎ ብድሕሪ ምልሓጽ ደሞ ያው ናይ ኣደነት ክብሪ እቱ ኣጥዩ ዝዕወዮም እቱ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽወጽሑ ዝገበሮም ጡ ደሞ ቆሪጾም ክድውርይዎ ክኢሎም ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አቤት ጭካነ ባይዞይን እዚኣቶም ኣነ እንድዒ እግዚአብሔርን እንታይ ዓይነት ቃል እዩ ምክገልጾም እዚኣቶም ሲ እንታይ ኢለ እዩ ምክገልጾም በየናይ ቃል ሲ ክገልጾም እስኪ ሕሰብዎሞ በየናይ ቃል እዩ ክገልጾም ከመይ ገይረሲ ከምዚ ወይ ከምዚ ኢለ ክገልጾም ኣነ ናይ መጨረሻ ናይ ጭካነ ፀግዒ ሰው እኮ ይቅተል እኮ እዩ ሰው እኮ ካሊእ ነገር ይግበር እኮ እዩ ሰብ ለሰው እኮ ምቅታል ለሚድናዮ እኮ ኢና ግን ካብቱ ምቅታል ሓሊፍካስ ከም በጊዕ ሓሪድካ እቱ ኣጥዩ ዝዕወዮም ጡ ኣዲኦም ቆሪጾም ከምዚ ገይሮም በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አይደነው እንደይ ከምዚ ለደጋጊመን ክዛረወሉ ከማንሲ
بتعمي حماق تسمعيني ونت بتعمي مالتي بايزوي إذا قل عزيا هسان النتاريو زابير أملاخ منقسة سماي وارسة نتون بيساون صنعتها بو انت تجيزينا بقى خيد زلو إثيوبيا أنا بيت خيد الله من معينة حق زي بالله هتعاون طول عندها تدفرة عبيت ولدتات عندها تدفرو سلام يلي كسانة يلي إيكونومي تقاويسو ያው ማንም ሰው ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ነገራት የለን ዘሎ ነገር ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብዝ ደረጃ ዝወፅሑ ትርኢ ከለኻ ዓድኻሲ ከምዚ ዓድኻ ትጨልኦ ያው ኣብቲ ስደት ቀረፍቲ ስደት ንበሪ መፀካ ስደት ዕድመ ካብሊኻሲ በቃ ኣብዚ ዘይመውት ንሱ ንሱሲ መንግልት ዓለ መንግልት ዕሲ ኣብ ወፍቱ ዘለኽዎ ዓዲ ዘይሕሸኒ ዘብል ግዜ በፂሕና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እስኪ ሓደ ሕዋትና ሓዘኖም ዝገለጹ ከኣኒ ናኡ ከብለኩም እሞ ሰላም እንዴት ናችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦች እዚህ ጋር የምታዩት እህታችን ስሟ በአለም ዋሲሁን ይባላል 16 ዓመት ልጅ ናት እና ያው ለህዝቧ በላይ ከፈለችው መስዋዕት በጣም ነው የምታሐዝነው ገና ልጅ ናት በምዕራብ ጎጃም መንኩሳ የምትባል አካባቢ ውጊያ ነበርና ደጋጣሚ ቆስላ ነበረ ያው በጠላቶች እጅ ወድቃ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው ህይወቷን ያጣችው እዚህ ጋር እንዲህ ብዬ ማልነግራችሁ በጣም ነው የሚያሳቅቀውና ሁላችሁም ህሊናችሁ የሚሰማችሁ ሆነም ያማራ ልጆች ሁላችሁም ለዚህ እህታችን ፍትህን ጠይቅ ድምጽ እንሆንላት ባካችሁ በጣም ነው የምታሳዝነው ማንኛውም ሰው ለራሱ ለወገኑ ሲል መስዋዕት እንደሚከፍሎችም አንድ እህታችን ለራሳችን ለህዝባችን ሄዳ ነው እንደዚህ ደረጃ የደረሰችውና ባካችሁን ድምጽ ሆኑላት ያንን ነው ወይኔ በስመ አብ ወይኔ በጣም ይልሕዝን ባይዞይ እዚኣ ሓፍትና ከኣኒ ድምፁ ንኽናያ ትብል ዘላ እንግዲህ ድምፂ ዝተኾነን ቀዳሞ ዝተጨወያ ይኹና ዝተሓረዳ ይኹና ገለ ዝተገበራ ይኹና ምንም ዓይነት ፍትሒ ዘይረኸባሲ ህዝቡን ፍትሒ ኢሉ ሰብ ክወፅእ ይኽእል እዩ እሳ ከኣኒ ሰሙን ንክልተ ሰሙን እያ ድሕሪ ከኣኒ ማንም ሰብ ከም ዝርስዖ ክትርስዕ እያ ከምቲ ማንም ተረሲዑ ዘሎ ክትርስዕ እያ ከም ሃገራ ማንም እንትን ክብለላ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ስለዝኾነ ፍትሒ ዘይብሉ ዓዲ ኮይና ስለ ዘላታ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንግዲህ ግን በጣም ይሕዝን በጣም ይልብ ዝሰብር በጣም ይሐዚና انا ማለት እግዚአብሔር በጣም ማለት በስማ ጡቷን ቆርጠው አማራ ሚሊዮን የተነከፈችውን ከቆዳዋ ላይ ገፈው ባሰቃቂ ሁኔታ ቆራርጠው ገድለው ማንኩሳ ከተማ ላይ መሃል አደባባይ ላይ እግዚኦ ተወላድ አኻለይ ሀባ ተወላድ አኻለይ ሀባን በርታይ ክበሃል ኮይኑ ዝደለይዎ ገይሮም እቱ ዝተነቀሶ ተነቅሳት ልሒጾም እግዚአብሔር አምላኽ ትውልዓወይ ልጡ ክሒዶም ንዕኡ ቆሪጾም ደረብዮም ናብ ማእኸል ከተማ ጎሲሶም ደረብዮም እዮም ዝብሉ ዘለዎ ማለት ባይዘወይ በጣም ዝሕዝን ልብ ዝሰብር ዜና እዩ ባይዘወይ ግን እንድዒ ተዓድታይ ትኸውን ኣላ ናበይ ትኸይደላሲ ኣነ ባይዘወይ እንድዒ ማርያምን ኣነ ኣይኻልኹ በጣም ይልሕዝን እዚኣስ ህፃን እያ ነይራ ትኾነ ህፃንነታ ክትጥቀመሉ ትምህርታ ንኽትመሃር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበፅሕ ጦርነት ጠቃሚ ከም ዘይኮነ ደኣ ከምህርዋ ክምዕድዋ ይግብኦም ነይሩ እምበር እዛው ዝንያ ጨቕላ ህፃን ቀቲሎም ማለሲ ከምዙ ናይ ኣማራ ህዝቢ ዝውድኡ ዲ መሲልዎም ወይ ብሄር ሙሉእ ዝውድኣ ዲ መሲልዎም ባይዘወይ ኩናት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኩናት እውን መስዋዕቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ነገር ግን እዚ መስዋዕቲ ዘይኮነ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ሓፍትኻ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ኣደኻ ጭካነ ነቱ ዝዕበየካ ጡ ምኽሓድ እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበር እዚ ንዓየ ውግእ ወይ ከዓ ትግለ ይኾነ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ እንድዒ በጃኹም እንድዒ ገለ ወልስኹም ለበቃ ኣብ ኮመንት እምበራንስ ريئت فيديو بخياتي ودي ጨንቀይ ወዲኤ የመጽኩም ዘለኹና ባኹማ እነ ወይ ግን እስኹም ዝበሃል ተልይኩም ወፍትኩም እንት ገለወሉ በእውነት ብጣዕሚ ልቢ ይሰብር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ደቂቃ ናብ ደቂቃ በቃ ከምዚታት እንዳተፈጸመ ይኸይድ ኣሎ በጣም ይዝሕዝን ኢትዮጵያ ዓዲ ለምለም ዓዲ ሰቲ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መኻንንቲ عد كريستيان عد مسلم بزي فلالاي زنبرت لومي ببيهر بهايمانت بعاليت بقانقا بلهجا بوردا بزوا بوزيتا تمقاقيلا عد سلام سينو بس تركو خير خا عدخا تعي نجر رخيب كاي تملسني خا
ندابي سو ندحاويل كازير كاتوعي نجار يتركبني خا نام حزايل كخير كاتوبق نجار يتركبني خا بقى كل سب نتحمق نتمطفو نجار نتزي كونه نجار تعاطي غيص انحكا نمنتا يخم تجيزي ديو ولا نحن عادك سواد دينا خفينا I don't know بتعمي يقري منا أنا تمالي حانتي تمويتا تسمع وي يلكام يتميت إلى سو يقدف تبحونكم دحر تبحونكم أرى بمدهاني عالم أرى أخلقكم بلنا أملاخ أبوي أرى أخلقكم بلنا وزي سلا أونتي سلا دتات سلا ماريمن أنا ندعي بايزي غالي باللين ماريمن كم زيلو لبيكس على حزن زرع هو فيديو باللين ماريمن بصح عينة فيديو بصح عينة موتها بصح عينة ترقي خوا قدام أي نجر هزاني يا زي هزاني إنها تحزينني خال أي نجر تموا وتأبكا كم بقي اللي حس كقروتها مخا طو مالسي أمريت تقطر حدا مجبي طعمك يا زعابخا ويم دمو ستي خالو دي خاز بس أبيل خالو دي خاز زعابخا طوسي تخحيدو كقرص موسي هزان قلعة وي 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 بس ما أنبو ولد منفس قدس أبيت شكانا بايزوي فيديو أو تليجرام اللي رأيه بتعمي أحزينة جزابيرا بتعمي خوزو لكم من العلي يا حزينة أنا متشكانة من نفط تليجرام كتعنو خلوله بس ما أنبو ولد منفس قدس وي ندعي بقى بايزوي أنا ما نمسكري أو أي فكرني بفلاي أدتات بفلاي هز أونتي دك أنجلو عدز جدفع بتعمي خزجنن بتعمي خحمن بتعمي وكحزنن مالتي بايزوي فيديو زي تزي تريو وي مرت مالتي وتليجرام بقى وزعي لي زلو تليجرام سي آتيكم ناتات راح يخوين زلو مو علي محدري مالتي إن أخورات حواتي زي فيديو زي كي تريو من انزر هاللي ويكونن بتعمي إلي حزن تامو إيسا ولا ما تخط رئيسي لك بقع لا تغلط أطريقهم تفلت إخ مودا لك هم تابقع تغلط عندهم نابقع ما نوري بالعل جمير خالي تحت قروتي خامة جمرات العل نايزي أقن تاماراتي بالحس أبيلهم طواتا بس ما أنبول لما فز قدس ندعي كمي عينة كرسي إني أوم كمي عينة رأسي إني أوم أنا أي فلتي كوميلتي إيدهم تشكين اللمسي بتعمي قري مني أوزي قلعت حريرة قلعة ميتانا تهلقعت بزعوا بير بزعوا هايمانة جزع خواقع تلتس بتعمي قري من ماريا من تي أم السيولو تي أم لمن تايولو سيت حزني سب سو أو نتنبر بصرخ خم زي حسوا لي أموت ميتان دي هذه already من بترجم يولي كوزي أو لو مت نجارات أنت المجار لمن تاي حنت أفغانستاناوي زي تخون لمن تاي حنتي جرمناوي زي تخون أنا هم زي حين تقف حيد لني سوي أنا كم سوي كعمالتي زاوير أملاخ يفترنا هم تك زاوير أملاخ يفترنا زاوير أملاخ كوستنا إنا خنت بز جبانا نجارجن بقى قال إنا قتال نخون قال إنا فراد نخون قال إنا علال نخون قال إنا حزنت نخون وي بس ما أنا بقول لهم فاز قدس بتاع بهوتي كم تعينت كفء زخون سرحي رأخون بزو حماو تريه بزو حكاتات لا نايدك سوات ريه أو حوت تقطيق أمون رينا بنزين نزل زعزي عمنا قاصلون رينا كم زوزني ازبله بغوتين كرا لحق خاله حفتخا محرادغن لمجمريا غزي انا ريني اخو مالتي افتا انا زي تفطر كل ساعات ني رخوني خيلي قدم بهصي مني زبحال زنبره يعني وي غن وسا سلا زيرا انا افتا زرا اخو ساعات بتعمل البيت تعمل تاودلك